بله روشا پیوندین ترکیه دا استا حرمی دا هروها استا نابنتویی دا جیم در باسی ستوکهولم ایدوین دکتر اکرم منن ماموسای زانینگاهی و شروع وکاری سیاسی میوانی منه سلاف بوته که اکرم که اکرم ام دکارن سالا 2022 وکا سالا حولا ترکیه بو آسایی کرنا پیوندیان بناف بکن چاوادن رقی؟ گله سپاس که جنال بدیه دخوازم سر سالا و همو کارمنده 24 و همو خلقه کردستان پیروز بکن هدیدان سالا 2023 جهر مالباتا کرد به سالا آرامی و آشتیه و پیش کتنه راستی که جمال پرسا که گله که گرینگه و اف پرسا که ترکیه که نوها روشک نوها راپوراوجی هنه کفرهی بحث کرد روشا که ترکیه نوها وقت سیاستا که انبیج سدی نوت درجه گوهرتن کرد او خلعت امريك بيترج تركيا بيتر غريداي بتكلي نابنتوي كنوها دنيا كتا قناغا كنه او قناغا نهجي او سياسة تركيا كمجبور سياسة كوهاب ماشين بخورتينه كاك جمال هجرتي ديراتا باور دكم سالا شويجي برجع بركي وارو نابو نوها بركي نوها ديسا از بدينم ما ديسا بتر ريبورتاج كريبو ويتشايج من بحث كير سالا 2022 و 2023 جبو کردا سارا که گله که گرینگ کرد بین حیا خوشی بکن دکارین گله تشتا بدستخن و دکارین گله تشتا هیچ وندا بکن تر حیث وای سالا 22 مگش على هر ردی که چقا سالا که گله که گرینگ بو و ما فرصت گله که نزن بردام لسر پرسا ترکیه که دنیا کتا قناغا کنه تقول بي قناغا پر قطوبية حتى امكار ور بيجن يعني قطوبة هرمي اديتر افاكرن تركيا راست اندام ناتو راست لقال امريكا ولا روجاواتك لي خوشبو لانه ها جنابته دبينه جنابته يبخد بينه دربي تركيا بخجي ام دبينه السعوديه عربي ايران ارتكليا تتلقفتو غوكريه ام دبينه مصر لقال ايران ارتكليا دك يعني ام دبينه المنطقه اذكارم وعابجن تركيا باش دبينه انه ها هرم روجاتا نديكو نافين كهرم تركيا وكردستان تديه لفي منطقة بوزيشن أمريكا قال لك ضعيف ده يعني أم بالا خبرني قطر أم درجة العراق ومصر وإيران بلتن قطر سعودية عربية بحرين ولاتيك إمارات ولاتيك أمريكا قال لك اليوم خرطبو تشا بوري تشا سياسي تشا عسكري وتشا استراتيجي إيرو أندبين ولاتنا تفد بيشتاخذن أمريكا وحتى أمريكا نبت بيشتاخذن أمريكا بالروسيا وبتشينير لهندري أمريكا غافا داليزن يعني أزميناك بدن مثلا بوريا انرجي بترول وغازي جنابة زاره بايدن بخواهات سعودية عربي وقت مربيج اما بزوري قبول كرن لدماك سروكي تشيني هات سعودية عربي بري كنداكي تبخرجي وشانكر تشاوا باحترامك كمازنو بمراسيمك قال لك برفراه وقال لك اتفاق استراتيجي اعلان كرن هل وها مثلا اوباكيد هل وسط السعوديه اللي قال هل وسط روسيا كل دجا امريكا يعني امريكا السعوديه يعني دكتور اكرم ام دكارن بيجن كو تركيا ج ولاتين روشافا دور دكذا ج امريكا دور دكذا زيدتر نزيكي روسيا و هيزين حرمي دبا ويك ام دكارن بيش برای کار جماعت خود جنابت ایزانک ترکیه وقت آوا کردن آوی سر اساس بالانس آوا بو یعنی جبیس و سیا آوا بویه هر سر بالانس نابینا روسیا اولتی روجاوا آوا بو جنابت ایزان سردن شورشا اکتبر دپشتی و حتی بو اندامینات و پشتی اندامینات سر بالانس ایک نوها ترکیه نوها باش دبینه یک وقت گلوبال جو اکونومیک برای با آسیا پاسیفیک وی آسیا پاسیفیک وی در کی خورتن چین و روسیا خورتن چه عالی کی دنیا در هرم رجاتا نیدی کو ناوی که ترکیه تیدیه دبینه او ولاتی که حتی بری که امریکا رجبو حتی او ولاتی بری تکلیون نخوش مثلا سعودی و ایران يعني ام دبینه لی ترکیه دبینه که او ولاتا ناگرش هیدی خانیدی کی چینه و روسیا دکن يعني امر بیج نمیزی بلكي بريجي ام بيجن للدزريان هم بري امريكا هبو لانه ايديك وشاغي بلكي نكاليبون انا جبوك الروس وامريكي وتشين وامريكي هاتن هم برهف ابو تناجي ايدي هالوساحه هيدي
اگر نه تمامی بیجی اشکره دکن هم به سعودیه عربی جی قطر بحرین امارات تدبینه اوجی اگر نه پر بکری لی مرد بینه که میلاوان بسر روسیا و چینه لی yani em bêjin ew jî hesibîne ki global siyaset û stratejiya ekonomîk ber bi Asya Pasifîk dişe ew jî hesabê xwe terwê dikin. Peki Ekrem niha hevkarê min ji me re dan diyar kirin ku Wezîrê Derveyê Tirkiyeyê Mevlûd Çavuşoğlu daxuyaniyek daye berî demekî gelekî Kurd dest nîşand kê got vê meha pêşiya me hev dîtin di navêna wezîrên derveyên Rûsya, Sûriye û Tirkiyeyê li dar dikeve gelo sala 2022 di asta Rojavayê Kurdistanê de dê bi awayekî tarî berdewam bike ev rêkeftin çi bandorê dikare lê rewşa Rojavayê Kurdistanê bike nirxandina te. Evet, pirseke gelek yekî yekadima rastî ev pirsan bi tara gelek cara bawer dikin me binaqeşekin nuha me behsî kir berî salekê aynî wek nuha me kir bi got yani tehliket pêşa Kurda hey taybetî Rojavayê Kurdistanê divê hesabê xwe bike. Kak Cemal divê tiştekî em baş dizanibin. Rusya jî, Devleta Yekîtî Amerîka jî, Ewropa jî her kes menfiatê xwe dinêre. Ji bo her sê aliyar jî mafê mirova edalet û demokrasî gotinê ji bo karibin siyaseta xwe hesabê xwe nihayî bikin hesabê xwe nihayî pêkînin. Divê Kurd yani siyaseta Kurd veya nekin niha ji zû difam kiribana ki êdî vana giz berjewendiyê xwe digerin û ji bo wê jî bêguman anha rastiya xwe bi tiştê te behs kir gelek xeterin pêşa Rojavayê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê celalê te zan berê ji behs kiribû berî 6 maha de Rojavayê Kurdistanê tevgera wanî siyasî qezdam şikestin divê wê şikestinê qebûl bikin ji xwe eger qebûl bikin belkî karibin tiştekî ji nava pêl dikaribin tiştekî karibin bi dest bixin an jî karibin şereteka maxûl mesînin li vir pir eşkereyê Kak Cemal bawer dikim ev tiştê te behs kir ji Kurda bêtir ji belkî Rusya serkêşa vê îşî dîşî tu zanî Rusya serkêşa İran û Türkiye û Suudî û li zançe ana ê esas xwedin dora Rusya ev welatana Rusyayê Rusya jî hesabê wê çi Kak Cemal pir eşkereyê Rusya vekirî dibêje lazim Amerîka mintîqê derkeve û heta derecakê cenabê te zanê civîna Tehranê navêna Tirkiye û İran û Rusya de eşkere bû ji xwe gotin Erdogan bi xwe jî eşkere kir got me ser derxistina Amerîka ji mintîqê hev kir esas Kurd dibin qurbana siyaseta global navêna Rusya û Amerîka û ev dewletê herêmê jî dewletê wek Tirkiye, İran û Sûriye hesabê wanî taybet li hember Kurda heye ew jî ji xwe divê paralelê de li hember Kurda hesabê xwe yek nihayî dixwazî pêkin. Ji bo wê ez rastî bixwazim ez hinekî her çi xwast divê mere realîst be lê ez hêvîdarim Rusya ew ê ji ew siyaseta xwe ki digotin lazim Kurd li Sûriye mafekî kulturî bijî bi dest bixin ji wê siyaseta xwe bişûn di gavê navêjin tenê çare tenê ji bo Kurdê Sûrî li pêşa me ronî ew e êdinê jê pêv Kak Cemal divê em fehm bikin zehmeta pêşa Rojavayê Kurdistanê ez dihesibînim. Belê spasiyet dikim Doktor Ekrem Önen mamosteyê zanîngehê şîrovekarî siyasî sala te ya nû jî pîroz dikim Doktor Ekrem. Gelek spas her hevî.